Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kedorbar senong Wahingdoh hagakat praterik ubenai rempang arajar arpulai kala Khot yagi Kyrtong gibanya kun na North Shillong constituency hagani ka samoy jit nong mi khmat hapo ke ying dorbar tawan ke jilla kaban long haga arpu hunyo terik ubenai rempang arajar arpulai hagani ka common platform bala Khot na kedorbar senong Wahingdoh ki Kyrtong ki balawan ki kentop ya uba Adelbert nongrum na kaseng VPP Dr. Amanwar na kaseng UDP uba M Kharkrang na kaseng BJP Upasto Perto na kakam, uba J.A. Lingdo na kaseng Congress, bad uba Michael Carsenteo u Kyrtong Shimen. Hagani kasengi uba Ransom Sutnga na kaseng NPP bad kakong LGwa Gwinet Renja na ka TMC, Kimshim Lapoy hagateka jingya tanya, bala Khot na kadorbar snong. Ki Kyrtong haba ajing kren hagani kasengi, kila Pynksan laki jongki nongrim, baka seng kabaki don, bad kita say laki jongki niya ki jutang, ban penskam baki matrikam, jong kaseng. Hakani ke konstituensi, kini kita ki trainers, ki ban iPad, yang kata ke skill sekiwi ki sama. Ke Wahingdoh, kedang ke football team, ke batrim, ke bagian ke Royal Wahingdoh, ke mabarok ni Rynsan. Ni dah dong hikai sekolah ni, belak start, baru belak pelong engineer, belak pelong doktor, belak pelong officer ibu pun. When kita hikai balap pro bahai hikai jingkai damats. Balik besokar kamshim kai kami kini kiramba. Balai lagi ki bakin train pada kiwe. Bakin empower ya ke school. Nia jadi ke konstituensi. Nioi ya ke jingtuna. Hak ke kia. Kibriu ki jom ya ba Michael uli yarap tangi kerobat hospital. Balik dengan yarap ke kerobat. Kerobat hospital kedai hospital kebadan kedai kedonul jangan dikasih barok. Bangan ada kedai kemon kita mau beli berpinjit yang aku mau nikmat ujung ni. Ngan penduk yang ketua politics of dependency. Kebasua ke election ni jui on tang kedai konstituensi ki babon. Kinong nikmat ki perlong ya kinong terbut berkinong dependent tang ki. Kin up tang ki. Nak kata habang ipastul di kampa tak suara election. Ngakwa pan penduk ya ketuka jimlong jokinong terbut publik bahaba suara senam kile ya kenduk bayu nang nikmat. Lada di pembiang ke hospital, mirap di hospital. Yang power ki infrastructure. Ki hospital ki penadil lupa jong kabalang, ki bedai jong sarkar kum gamis das. Ki brio bagi dengkam ki naik sepo hospital ki nemon wa di nang nikmat hiye. Kibriyo bagi dengkam kot school, kidengkam nampak jempuli, ngimpin biang ke school senjuk Wahingdoh, ke school Robreka, ke bayarap ki kidong ni ki beduk, ki berjentau. Kibriyo bagi kiran ni kini ki issues ki bubul, nak minta kejat penriu jom ni. Ngang tum samla ngang kuasu bolong tu mau sawa jom nu, ngin bendo no ya kita kerukang ke bangihat banyami surau. Banyak orang mau, banyak hang, namar berdita ke konstituensi jengi ke bayar ilang bayi punta. Nak kepuas. Jid yang ubriu berasempang, ubriu buat nak longwing ke berit, ubriu berdibriu diplay, buat uberang bu, ubriu kemat ke baru. Ki sarkar, ki bebun, ki parti ki bebun, kumau ni babu, ngamdan kapsu ban penjerang hilatif mentasan senam kolong kumno. Ay no ayat Allah, ya ki briu, ki banwan, banmi ya kasur ke jompi. Walau sim yang tu lenti banpet, nama pun angkip nabran juni petan yang kerdam na bangijit ya ke inang nikmat. Ubahin jono, ubasang balang no. Nakerpat ya ke kupor, hababitap ya kupor ke jompi, perkat ya kesan ke sepusnan. Arklur siteng niyo aman UMLA. Ka arklur siteng tolong aspak sampulak. Sistem penongkam hok yang ketua pisah ngatlai ladatang alpo lai pulang iai ya Wahingdoh man dituluin memban syud beri kawan pelongnya kepecencan. Sim yang kini kelenti yang kini kesinjam ayat ya unang nikmat bawon trelang bat ke state government bat ke central government bat bagi skim lada pidang sa kanong mga parti kabalat hao na kasangka kidai man poy man dituluin kata kini kejingkuha kasangka Ngintray na kabenta ke syongsuk ke syongsngan, ngintray na kabenta kisamla, kajingitray lang bat kebalang,
kejinya trelang bat kinong peniat jong kesnong. Namar hakani kesekram COVID kebadan menakani. Ngatrai dan manu long nikmat hakanu kono konsumensi ubala khamtre khamha banyak kinong peniat senong. Ngaji mau nak por ngaji kedua kinong peniat senong kidai meki kusim ya kata ke front line namun tak ki barok nak. Tekajin kong kajin tongkam kami kalau bangin ya donang bat kinong nikmat bat kinong peniat senong namun tak boha. Tentang kini ikentir ngakran kami por lesing indang yang kedua nak por sikapor boleh sibon yang kesenang, boleh sibon yang pergi kinong peniat yang kesenang, bagi pergi kinong sengat yang kita ketik tu bangin keren. Lalu dia kemon macam boleh, alat yang ngasih sisi yang awal bukan peni yang akan pokok bangkar, boleh sibon. Kesur ke parti jumpai bang. Kesur yang abang lajula, ibupun, kibanta, ki isu, kibun kimat, kecindong kamu. Om tang jong konsumensi, jong kejelah. Boleh sibon, bubu. Boleh rambasnya, sekretari, badi, assistant sekretari. Baru kita dalam dekat kapur kali kot nak 40 menit. Boleh sampai dari kisah ni. Lagi ba. Kata kerja yang ti kecuali ikum bangin kot nak kata kejumlong kemujakan riu. Nama lah senjor lah perokilian. Marboleh labun kam taman pun sekian. Ya bersyuki kelak nak kerja senjor. Jom kejan riu. Jom kejalan. Ni adalah ni bahawa kiparti kepada sejarah nadu buyo kejalan. Sabishan mapi, sapusan mapi, pasarai mapi. Maka jika siapa mapi karai, dia berpilih kan siapa bentawan sendul ya kelawi, jogi longdian kipating. Pada itu di mana sakha, saya Islam partai. Bisibone kadal Barcelona, jom kadal jom Wahingdoh. Pilih kepada dia. Nasuh kiwi dia bersim dengan kelenting kasih jam. Masuk kai ke pon, lutut kai kalau kita buat bisa lagi semua kita beri lain nak dia kamu orang kita trok lagi bos, man pen thabi man pen BA ipai ba, lei nasuh ba kini kita tidak jumpa ni. Dua basno nasuh tosi, dia tak tilang. Bubu pakai dua basno boleh mafi. Ki issues, ki barang ni. Kilong kiba, ki isu mo paskoin ba. Naklet dia mo long marui. Wala perba, wala prem, mo persian. Hagi por, jong nong bikmat la de MDC, la de MD. Tinga klet nong itu, de hapat itu isu. Dengan ada kuai apa pi pai ba jong konstituensi subha island dengan diganti nomor 1 lagi senam. Lagi thamato, lagi bra. Nanta ka CEO lagi bra, CB lagi bra, ILP lagi bra. Nanta COVID sudah dibenahi, dikipu benahi, pada kisah. Mo, tapi kalau kisah sini boleh lebih ekai kapur. Lewat apa yang kita akan persiapan pendek mohon lah jumlah kapan ke dating, ke jika clear, habis development. Batu kunju habis, batu isu, kimat, kibayai, penterah, ya kali pada jam berlebi, baru kau ini. Apa itu jadi? Bandar bagajing ai si jok kacang pi. Nanu penitu tani dur kemat. Ko bolong kibai, kebrang temai penitu tani dur kemat. Dengan semua pat moyo penitu ada dia dekat kam. Om dia tani konsumsi dia ada celah pada koi. Kata bang sukuman. Ke bang sumu ye pi. Nama kadau bolong ada berfikir pen kedram. Yang agak bolong kau ni syuki. Mana pen bak lawai. Dari ii pan. Ya kita kibai pada pecah. Ke bolong ya kali je perlu kum ni bang ngadi pak buat nomor Iban serang gelek, biar ni kah, barang, ya pengalaman terus apa? Nak tadi election, nak batai di Khot kita, nak semua peran, you boleh nak bunuh tahu, mengai per terkerja penduduk, ngambil boleh itu, baru ngaklet pun sini dia, ngaklet kikul kita, ngambil dah boleh tarik, boleh boleh tarik, ani tu ipin Khot cuman poi, siapa, Rynsan politics, ngalung, membaca bagi isu. Bersyarhem mau menteri kamu nak kamu tajuk dari sibus kan bukan kenam, kalau arpus kan lihat kereta kau berlain pun senam ngalung jadi jadi jom politics. Nak ada apa nak pui san po, san rupo, nyopo, padong ba ngadet mo
Nada piwi hikam masuk mas nang penting ban ia kecai benriu. Kalau kecai benriu tak layak san piwi di kisah piwi barang trot kadang suai kadang pang kadang kro in happen wan mentang kinong nikmat. Kinong yesa. Kinong thawai. Kinong yalam. Ba kinong penkian. Ini kecai benriu jadi. Kebayan mungkin kinong apa dari bakalan manlatip ini realize mentang. Kei mau kuat berkemau. Haka first introduction of a card. Kita kinong yalam. Kibang dalam tak kasih. Siapa yang cuba saja. Ki boycott ya university examination ngatai belum clear. Ke first introduction of a card of Muslim kedai pesan. Ngangi ipalai je benda orang. Ino ya ke kerja ke jempuli cuma apa dia pada ke PU finalia, ke electrical finalia, ngapa represent state player artini basketball football. Kei baca mau makhibi kecil besar kei. Kita kena bilang kita harus saja. Ki boycott teman create popularity. Dan dari teman buat power thing itu apa? Kayak baca kalau apa? Mana tu? Nengok tuan lek. Kata adik anak juga bakal dok kanihu. Dan ada nanti ngomong tu. Ngan apa yang private asnam. Saat asnam beron. Dan dari accident apa? Unfortunately accident apa atau asnam. Kerja asnam cuma kali kebab bubur tengah kata manin asnam. Totally bad news na maya dikidian ki crutches kan atri isna mashto kan atri ko operation manta kalong gumbi ko ngolo matip ko brain ko long tao ul punjok bengar dengan misia mani bodong kecik tumu ko mongolo brain na bibet sei penokam bat penonga khampir sisa kalong muta bat boro ki onya sisa kunci ti upu ruling patra ba pok ruling le pok ko bor le sabar ban percaya ki jong sarkar de thada usong bit de thada usong boilo emotional kidan pat de ko boy kentien de bit upendio nang pat de kejelang lembaga kata age relaxation, warna yang kata state reservation policy, pilih half base pun, state reservation policy pasal tu senang ki orang balok sensitif, rimau Mr. Conrad sama, don't ever hide with this very words. It is high time. That is our duty and responsibility. We need to sensitize what numri, what sensitive. Tada orang Islam, bergerak di kecil-kecil. Bagaimana kerana lebih akbar. Namun kami syukur. Anu kamar tadi konstruksi, ke development, jo konstruksi kelapian, dengan yang itu. Ada yo ni kisah kemudian politics, ni nak pernah. But kumang ngipi tadi koi. Mentakam isu tentang development, kita kam ke human resource development. Kita kam, kipun ni. Mentak ke belum lang, ini belum. Pika senang, penulis pada pika nong sama, belum lang, penulis wiwi, aku boleh mendapi. Tuh, dari koi mau apa nong kalau ni, kini ki pet mentak. Kakot kekia, Doktor dia cek sudah nak ni. Toh, ipai, ya kot kekia ipai, pulih putih, senjata nu parti berdebat. Pada ipai tu, ya ke employment tu, sebalik kursus macam ni. Dekat lagi setia, lagi orang sokai cuma man pai semua setia. Nomor terdau, ke Voice of People Party, kakwa, katiran kesekian, dan porsu, ni amalai. Mentang nak kamsu ke government job belum nyusu. Ngakran ada saya di media, nyusu, pun sama yo kita banjir, yang akan kita tiga serta ada yang barem, ya collection, yang akan nomnya bakal lagi generation. Dengan otak ni koi, baik, ya gini penceti sepo barjalan. Mentang kita yang private, ni kamu suka, nyusu kamu suka, si tu ni kamu suka, sani baru, sani kasih, sani bojan nak apply, baru orang PI kecil pulang. Lang ayo, penting ayo experience kita, kecil seluruh beli wayang, ngadio experience. Mari kita experience kamu nongkam dengan numbers. Nomor numbers kasih kelas sampai jadi kisah kamu out numbers lagi. Kamu kira majority, kamu minority lagi. Mau kita nak kau bagi nongkam kita, encourage kita sama. Kisah kita kamu jom, kisah kita kamu kita jom. Mungkin training kisah kita prepare. But ke government, ketika kami kepada jom kita sama, ketika banai, ya kita bah, penang mungkin start, mungkin nak penyen kita, mungkin nak pasang kita, kerana mungkin nom self dependent. Mau kumbang inong keren syakmat maksudnya iba mic dan syakmat niasa nak cuba dong iya lo lapo dia nikong mabaan terus pun tendai nak orang pilih ni gue ada kapor ngalarai atau usna pilih susah tong beli betul ngalarai ikut all out baru HMLC baru ni kita beri nak kalau lu beli betul man propose God dispose kayak macam kebaik tiga sistem kedai besar, kedai pesan, kedai besar orang,
tu bukan Rynsan kawan ke exam pre-university, do no, nomor badik ke introduction pegat mampu kecil beriu kawan. Tadau dok kami jepin, dok kami tadut. Lain dok jepin dan tadut. Sanhui trik Islam, ngisip ke jela, kelab bombri. Long sebentar, long sikit pada parti itu beriu, ikut kiti, yo babi mengam jebau, lagi cok ikut kiti. Kayak baca reservation policy ya pen, waktu pergi jepin, ya pen, ya kastir, ya pen yang syuki pak kalawai. Jangan ni sanhui trik Islam kita. Garu takkan dia sopo, kasih lokan dia long sopo, ni malah, ni kelak. Hendai ang betul dia, hagaba malai yang taklah balik Chelsea. Dengan ikut, ada mulai ikut email pak, ikut baik pasal korok. Mo, pak kaklang ada nang ni, sport. Jadi baca, kiri mo, ngayon belum semua. Mau balik training domesco ay apa, land front. Ngali pulih domesco di pon. Tong malik mau ilok mau ay sama macam apa, mau ay blessing ngali training domesco. Kiri baca, kerja mo, yang tak kerja. Ada mana tu tak sih pernah boleh sih tu, men cilok semua. Nangit isin yai pan kami. Mon li balik, mau buat nak apa ni nak kelam. Kau macam layak sistem. Arsan terik ketika khasat terik di first anniversary jom men cilok semua tak mesti pernah kita. Arsan terik khasat terik di mai dap sistem. Arsan terik di birthday semua. Mau bang ngalih kau boleh. Boleh dong kalau kita nak usik baklai kata jom boleh. Mau boleh. Kata siapa yang teringat pen. Dan dari pergi gap sistem. Subah peningam boleh. Yo apa kalau ada dia kerja ni ipan, ada kerja ipan di lok, di sama mana cuma di port. Dia macam mau bola kerja mau baklah, kam nanti, dah dia boleh beli nanti. Kasan terik, first anniversary, asan terik buat dia, sepuluh accident apa, tan sanksi. Nggak tahu ni jaga, pernah kirim, ngambil kau pisah, ngambil pisah yang hampir pisah yang dulu, kan tu lagi senam. Hendai lagi kirsot, go back my history PCE. Bang jok kalian kau pisah. Tarang ayuk panhala kiong emotional, kiong ubit. State resolution policy nanta ke age relaxation, nanta ke casino. Ngayarang ba marway. Kini bawa orang ba saya lupa ba pembit, mat lupa ba lebih man kesan sistem. Ngarak lu betre dibentang macam election buat ki penduk in the name of ordinance. Kebatang dulu benai. Tang dulu benai. Kan yau, kan impian. Nomor kini ki brio, ki badan habor. Kiong, rekat berkiwai dia kok. Sekian mereka LBP mo, ina puno lang. Ngaron di kani gue benar ko komen, tebang ngap pendek sa kamera. Habis itu saya nak keren baik. Tadi baca, kini ke komen, pokok LBP, ketemu yang pencop yang, itu tiga lagi lagi yang dikasih tu. Generate revenue menjadi ikut sama. Tempat kadang macam rampak. Jadi, apa dia pakai unemployment problem, education, sports and welfare, border issue. Tinggi issue bah, we don't come. How big sports? We don't come. But I will see. Ikut sama jinga pun ikhmat. Mereka kita lekai, kiap ranpan serap. Nak beli sesuatu. Mari kita kat lu, kita arab sistem si snap, beli arab sistem si benai. Indah pun sepak kriket, sepak football, sepak basketball. Kan enggak? Tengok iki kita kamera macam government. Kalau government kalau kamera, come up with a clear cut policy. Mereka conspiracy. Mau? Mentaki pun buat polisi. Hendai bersuling buat kalong ba, kini polisi kita terekam. Ki kalong buat konspirasi pun buat polisi. Nata tahu ke VPP kan berterekam. Khatam yang kita buat bentar di berdon. Hak kita beli kita sah. Mau bangin lihat jom kamera, buat bangin belong isi toket kiba data, kiba somok, buat gina yang kebentik nomor bapi. Awak ke voice pun parti ni berat kalau ban pek yang terus tadi, ban berikut yang corruption, ban berikut yang bangsa, ban berikut yang terjadi sistem. Kau lalu petang sepuluh lagi pos mendapat yang benar semua itu mestar, itu emeli, ya, ingin berikut. Ban ngasutu ngan metu fikoi, kada tu Islam melalong hikmat, iwei ngapa tapi an, ikut sama bang rem connection, lipet mentah ni konstruksi juga. Kita kibon menjadi election hari konstruksi juga ngayo semua sebut ba kita biar sana aja dulu aja beri kita harus kata beri kita kata tang benbi ba tang sangut semua kasangut tahun sih akan sih we care about others baca apa ikut sama kita semua juga clear there will be fake responsible nomor beli kibon right kursi beli nomor lagi kita nak bohong mentang ini aspirant candidate kita nak bohong
parti jo kira bor mar kada mo epi pun ba bor da isu haru ma pandien ngabreng badan po government mo fimra ban ai ke border outpost ka bakhlai mo koro nami kitia bro kabala sai ide no ngamar mo ite mafi pasan sa posna pilan bon ba ke ibo pile atara na siya pambit Orang siya pambit sa dalam bakla martang si second kita ke vote si second bakla syokha syokman si second bakla man sei no mikmat marasan second bat bolok sa putri Islam dak ingin apa ni kapur di kot pradas pun recognition jong kita barsenong lu kadi do dongkam madam do barsenong nong lafi tara ka department and government ngatakan ye ong ko bangi ong porus kata mari ikam ngate ong marui buki ong di covid lengang ong covid wasui hakran ni sisha mar lei ba mau lei si setor kapan ya ka cikli ko house kira bakla ka state pro ko given do thola yung politics ngapan cuba ko ki cuba ko kiong abang apa ngakali mo ba kani kam tho ni no kani kalau strictly to unknown person ai ka an kani la chong ka kamram mengisi i ke sisha mo ya ke ki iparo lega kamong pekecik ni cuma kalau ba kanu pio na po central government kiong nyo kunri ka ban apa arti ai pois pakar kendai tengah kali so pula si eja Malay school ti por na po central government ru bagun no saulak ken ai ke bakra covid ringa semua mulai semua kemengatip yang tangsan wajar ti kita akan kali sa lailak o sa lailak sapo si eja ngam ti ko de nang lik sha libile kapor sa poi phi de ko ba masuk sengi parat lei pitip tak de ko ni bas mo khrao fi kecikala wa fi ti da sarkar nek politician nomor politician ti ko ono kin berkat tanah ko ta next selection negi dong kam plat untuk kan statesman ki berkat untuk next generation negi dong kam kekti dia pi kemau pi bersusurong pakai cikla mata kendai ke ciksan cikla le hai kiti jumpi negi dong kam ini ki berkot dor pasno ko kamar recognize kan negi trai nata ki development ni trai nomor pasno ni lah ni ki kita kan ni kan tip hai jom di dong kam lenga semua tenang ba kuma syukur pau ni por ngadai pun bakhan ni Wahingdoh mahir asal ni konstitusi bukan dia perlu ni konstitusi pakan kod ko political career cuma di konstitusi berbaru nanti ada pergi wepak ki area juga konstitusi ki Wahingdoh ko pangakam ai pun do paski nomor kaski boleh mana kaski mangkelar kaski apa no ti ka ngako tadi gue education kering berongkam education kaling lang sa sports and welfare kaling lang sa border issue kaling lang sa unemployment kaling lang sa land transfer act kung kuha ni tu ipigdan ba mismo kuman ko macam penrio mangiyo man ri tingin na po land transfer act ndray sumsi ajar sam kataru kali parti ubran ka bor Bosok ba nung kuto ni pakrawi nga kali issue ki pat lagi jika to kajigi dia beli ki pa kiba idon po kara jeli jo election hani konstituensi ndai ka khrap ji khrau cuma kali yakimat bal ko kongsan no mata kali khrau le pi pa mo ko ben ji ko jing ji pi kami bakla lan transfer ajasan ki ora amendment in the name of single window agency ki on pana bakla transfer ka klan le mata hakertek jo institution hakertek hospital hakertek school colleges hakertek industries hakertek company ki one version hakertek jo single window agency ki assign grupo prapo kendai bus nem baru dalam itu paham ni loyal tiada atau lagi orang tak cakap ke VPP kan kiri kuma ki orang ketian no way to restore and to transform ban kladuk pak sesi ni kering jo pada juni through clean politics ngenyo kiki ko amala ki yung MP tu baru tu le Khot parapi clean politics se video tu satu ni kisah video ayu pa markado yang jadi lah lewa clean politics mo pensi mau ge pi ko san sen mo si sen pas kan ha po san sen si si bon ba hijin kala pa si bon ba ki man le po rodal si po jil ki man long badan mata ban le dia hai bo bon ki banta ki le ban bon ki man siap brio lai bi step
Hima kata pia supis pikir mau apa kata dia abang ikan KLP Rynsan Sha hari ke cukup mentah hari ke area mentah lada yo yang penterikam tak dulu begini kita try dulu buat kiwai pat kita berdeo belah song belah belah ni kemudian macam betul ni macam pendik kan ai jeda ini kiwai gondrum ni kiba kuat kiwan dah pamit saya hilet balik kiwan kan kita song lalu kita tiba bagi apa apa iki wakil perken pamit kinhap ngat kinhap ni exposure kinhap macam polis kinhap ngat penalti sampoja sila menunggu kepala pendebian kata dongkam yang kibriu kibodon hak kata position pinongkam pigo politik di kebor wana mau politik di kebor dei kibriu di kebor menta kempan kiai jubor justi I bisa jubor justi kempan di kebor ketika mon ada connection lain benar sebab dia penkiu gas penkiu petrol penkiu marbau mardi kita beduk besok dia tak tahu satu tadi kisah kiwi beduk tidak satu kata baroi nampak lu sini pun ai pi pro to boleh nak itu donan kat aku ini ai bela ke long ke bapok dor tam ki unskilled laborer ki long trade ki yo tan laispa prapuai tingkah ke sisi Karba Sikkim kiyo sanspa ha Kerala kiyo apeng nyospa but siaja tingka sisi ka Center for Monitoring Economy ka ai yang jing siam ke joka snem araja aku lai bakandai po naga sispa kinong train kinong bela hagari India borokwe kiyo tulop tang hapo arkusan haja shibna bagata kaju kaja hagajala mekalya kibriu kimna shu ban pendap ya ka ying ka sem ka jongki henriu nai ngalale ya ka sorbe bat hashilong ka ying ka badan samut kadan kam ban kamai arpo hajar sibnai ban lat nau lan jong ke jingduk henry yai papi minta tangan ke senong Wahingdoh resem tia batum ta tetet kanu teli ki long ying ki ba kamai arpo san hajar sibnai yetu jangan ni dei ke jela ke beduk ke per capita income jong ke jela ke jongi ke dei ke ritam ke kamai jong wei ke briu sisnem ke jela ke jongi ke dei ke potam ni kamai tang pedeng prabusan bat kendai po hajar ha ke sisnem ke ta ke dei ke per capita income ke jongi tang he unong Bangladesh uba kamai araja sispa $100 sisnem ke ta ke dei ke condition ha ke jela ke jongi Tendri dari tambah masyukran nama rekam sarkar le kadno ke government kanaban generate employment tanah pedeng khatsan bat arko persen ti kumno ngit ngawan shapi kom Kyrtong banterwa yakini ki solution kabaningkong kalong ba yin pursang banwanra ya ke bela sispa sni haki jaga sor di jongi mentangi don ke bela sispa sni tanah nong kedong rengin wanra ya ke bela sispa sni haki snong di jongi baki longying di beduk kin yo sispa sni ke bela aga sisnem kebar bangin aiman sim ya ki samna di jongi ki baseng ya ki kam la jong bak office ke jong MLA da job ngan bo kerpang ya ka fan kaban ai sin ki basengkam ban ai training bakin upgrade ya ka skill ke jongki hashilong lana pipang cancer dan hospital ke bobiang namar ba ya ka radiation machine dan kam ya ki skill employee ki ban la ban maintain ya ka radiation machine ban adu menta in hab ban wan nabar nanta ke caregiving industry kabalas he ha menta ha ka pertai
Tetapi kuah yang disabna jungi bagi netre deh, sebab kejala, bat segi wei kiri, yang hapan hikai ki bagi nak ki wei deh ki jajtin, ki baper ke Chinese, ke French, ke Spanish, bat punta terter, bat ngani punru, bagi Asia ki nongtre jong lepas kia ki deh ban kelalong ki nongtre sarkar, ki regular employee jong ke government. Jong snow Wahingdoh beregu inang penyat jong gede kejingelang kata kejinge kendulang jong kinong mikwan kibane airek hagan election gawan long hagar penyu tarik mentau penai jur bat ki Khot jong kedorbar snow Wahingdoh lalu ki executive members kinong song bat ki Kyrtong ki badan lam no rekat ni ke kapor na ki seng san Hima sima ki rope da ko buram kisnong nye kam nang baki hakapor ko nilai i kanu kila ban ai ke jing sakri ni don kam tang ban ai gabor iki ban itu iki ko mo fito ang ni recognition jong kita basu ni don kam tang ban itu ban ai gabor iki ban ai hit scam baki do ginu ki kam ki bangi ai kemba ki do basu kinla ban pintrei kam hakta kom gabobit gabobiang gabasnur par bayat bet yaring kata dari no touch no niong ke traffic congestion jadi ke theng kali ke baju ngimla midon ke land transfer act midon ki jaka jong ki riushna perkini ki jaka ki tebe jong ki phimla ban ki da bor neki phimla ba chuti ku da bor neki hashilo Pinumla ban mangi ni jing hen kali. Nor phimyo ka jaka ban bin he isrop. Phimdan ka jaka ban sna flyover. Ndrei midam na ko ni solution. Midam ga new Shillong ni. Ai ga ni new Shillong kan ni ga new Shillong 1. Ai station ga ni ga new Shillong 2. Shari shiwai ga new Shillong 3, new Shillong 4. Phin ai ga jaka. Phin thiet ka jaka na kalian ga government. Berkata ni community badle dari push ke bor bagi penmi kini Shillong ke bor kaman nak naga di kecikapnya jauh besar ke land transfer act kedai ke way naki an ki bayadai but kedai ke kamram ke jongi kum kinau ikman ban te song eka ban klan bor eka ban penne eka kumakalo inda phai chadi joka sampus nam ngira yeren mangi ikan mau under street light hamukhar the street light badan du tangi bei bal highway post ngai menta fi ka shai kadar nukla banam bakham dan development kadar tambahkan dai kakum kecikiliti i sarkar ko phero ki bawan mencar kile ya baba nsupen than ye sarkar mencha kabon ala ni poi kumni kumungi lam menta idan lam taba undai kakum kecik ang lut bat kecikiliti coba masuk sedang tu nah kalian ngajungi ni kulas kan naga UDP ban nga kumu Kyrtong jong UDP ban pe ba ya ke border issue ngim dei ban kam kai ni ban ngim dei ban chukren kai habagi yo ya ke jela kani ke jela ane ke bushu ai wasang ni untuk sim kani kami kali aja pi kani ke jela kedai kepala ada pas
That parliament, it is an act of parliament. But hang tu kelakaran syai, ki di border dulu. Hendai kita kimi, kita ki areas of differences, manu create kita ki areas of differences. Ya kata ni hapan wat syai, lebian, kumnung iyo ya kejela kejuni. But hapor lepas ke parlimen ya ni, but ai kejela kejuni, ki di border kejuni. Kabak kungsan, hapor mi yok jela ki don ki jaga, ki bom ha. Habo kejela kejuni tanpa kita diberi kejuni di besyang di jaga. Lada fiong ke give and take policy dari hang ni. Jaga di besyang diberi kejuni ai ni. Jaga di besyang diberi kejuni ai kita. Kata ni give and take policy. Kemudian give and take policy kemudian perkat nak benta ga jing mentoi simet lani nak benta ke business kejuni. Di nakalian kejuni ni scam ni kata. Ke kepala pas ke parlimen diberi bersiampang di badan hang tu members ke parlimen ke bersiampang di lapas tu ingin budin kata ingin jai bang kata larang ikran sepang ke unemployment dari kecil pami okam ni macam kepoi kepor kata ni syam bubun ni ayat kijing bubun kibat manung mestan lapas ni ai se genu nukam yarap se ada kampian rulang kai kecing bakla juni hangi kai kecing bakla juni dalam bagian ni kau ngim ai ya kata kecing nang kecing stan kaba ki kena kecing kinlong ki bakre lupa banyan syaganu bekam lagi ni yang kata vocational training Nalalat nagoi ke kelas, syagoi ke kelas. Kemudian kita, bagi yo yang kecil hikai, kumno baniang harak kecap kecap. Kali kecil bami okam yo jam konrai ke resentment, konrai ke jingdom, jom samla kecil. Mentah kita siang, ibalanang lastar ha, kita siang kibamkot. Kecing nang di start kecil ni kira nang kini kadang ni arsya kecing stop kadai banpet dan kecing sutu pada kecing syai kumnu ngila penonra ya kecing sup ya kata kecing teman pada ya kata kecing teman ya kum gini ijat sama tiba harga kopor National Fishery yang don drugs. Ubaki drum yang dibangat, tangi bayi bangat, nitip, ni tray ko hospital boros kita nitip, kan numut, dibangat, bat kan numut, kan utili ilong yang diperah kicau. Idor senang tray, disamlah senang tray. Hendai kecingnya kamdai, itu tiba di YouTube drugs. Lalu kita bekerni, kecingnya tolong ya supply bakawan. Balik ni mana pada sange, pin sange ya kini supply, makan boy, syari kena hijau. Balik ni mana ya kini. Lalu ni terilang, ni pendu ya kini ke supply. Kemudian ya kini kita bekerni dan saya berkat harus cukup. Kumnu pengin penjam ini. Ni tray hospital, kiwan hospital di sini babon ni ai. Ya kata treatment, ka khamsuk yang ni ban treat ya gitu bekerni how drugs ni yang boros kata drug addicts. Habo hospital man yang alcohol addicts. Ka khamjam ploy tangba ki lihat pada how ni namar bakas dim ka supply ka dan bercabar. But gini kita supply, kita kiptan dikering bagi kita, balik mula, ban penduduk ini. Ngin scam UDP, lalu ngapo ya kabor, ngin tray, but ngin penduduk, ya ni ka supply. Harga cukup boru, ya ka unemployment, ngan siong. Gawai ngan suai tangguai ke pencari age relaxation.
Hapor bikin rai ke age relaxation cakap life news nam. Ngarong aku joint director, ngatin ngarong aku director, ngadu deputy director juga head. Ngani thui fi yang ni. Ba ya gani ke age relaxation. La lihat ni kong hapor head department. Hak itu kopor menyedan ni hang tu. Bagi bagi babun ki doktor, ki babun ki nurse, gila berat ki kerta, bat ki masuk ke kam yo jam kabang dan don kam lagi. Bagi kini lali shwa sam sedem shwa. Hak por ke Congress government, kapan ke jumut ini, kapan ke jumut ke association ke jumut bengidon nak tu kopor. But hak itu kopor immediately kopor doktor mukul sama ni grand por kini womba kani ke jing ai jumut jefi kari ke bhatam. Pada ginas ni kentiu sekal life news nam. Yaki doktor share sa voice nam. Dekatara ko ni age relaxation ta along shwa. Pada hapor ni government kani kili ni hangdo kajilla. Bagaladon ni age relaxation sekal life news nam. Wat shwa kini kajilla hangdo yang asam me asam in me galya. Haga health department keladon lupa kani age relaxation lawan le no immediately. But kita dan hina benda kita buat, kita boleh kita live sunset, live news dan kecil man, buat kecil man. Khot, ikam government itu na, hendai kita thong itu, manpe, bahabanya, lani habangi create ini, kam kijam, ngiri banle hak kita kerkom, kat pun ke financial standing ke dunia pun berjalan. Kat pun kita ngelak banyo, pun create pun, kan warai kejemah. Larin imla ay kata kabut kamu gini benda kalau bayar kini ikam kijam kibawan na ki central government kibaran hamni ikam kijam kibaran na ki company kibo fair hidai menteri system baka reservation ke jom hagini ki office hagini ki company kibaran hamni ke dai benda sispa sispa ya kitrai nok sok stong gitu patani kat is ya kata unemployment education kapulek buci ay tang wi nuksa balai hagani ka job ka bamanta ikana ki bakwa balai puli computer kimla balai puli computer namar ka fees namata computer ka dan nakajong bagi babun naki kimla bat sir gani tikdagan yang ngajungi kirban mengingat scam ba ya kani ke computer fees ngidai ban pelat ban kadiben dai one single fee for all subjects namata education bar haga education ngkran tangi ya ke puli buti tang namata kena ginoi kai ki ad hoc schools ban increase ke grant ya ki noi kai ki bala retire di ban ai ke pension iki bat ke wei ke Pynksan ne padai itu ginoi kai kum ginoi ini kan ong bahawa fidei babu lahi harba fidei imes of your possible kata ga burom kadai basong kakum kata kadai ko Pynksan ne hagai education ke ini nidan ikena ke ini dibon ba belanang di plastik di lawan kot buat kiwe pat kejat dulu ndai gini banang tang umno ban ai training ini ngini banang ngayero ya kawai naki genun sang barang ni ke PSU ka sponsor ya kena gitu ni bali kuliah IAS nama kita ke Sokia ya chirum jeneng ipan ke jimbon bat kiwara ke negara ngin sponsor ya kibreu ya kena bali kuliah IAS nagal yang government lele dan ni push ke board ngin laraki sponsor sound milih ban sponsor bani sipomot shaneng hanang bakin la man poya kita di school di bobet di biang di ban eye training iki bakin poy sa katang bakin don the officers laki jong badai nada dito kata his Khot school man kapor change gini Khot school ni shamba ya gini Khot school kamdai ki Khot kiba I jingwat the kino hikai na din academicians
Kini Khot kilong publisher please. Na koi custom si koi custom di penkalai gini chapter fiat ini chapter. Ikena ibu pri hap thiet ni kiwe. Khot. Kimla ban penkam ni Khot kiba kimen ni ya ki parlok ki joki ki penon ka bai kelas. Chap thiet thiet. Takara ibu pri ibu dok ibu stam ibu sham stam mak konsensi ke juni. Hap wat ki jingira. Nangnu wan kata jingira. Dadai ba la trai ba sansrem. Kanumdan kata kajing pancing erap nangnu nuru. Kanumdan kata kajing haban ai nuru. Berkawai mangi ai. Ngirap ye gidre bijungi. Kadai bangidon kajing sohia. Mendai mangi ai mata-matai kumtau. Mendai mangi ai rumah rutit. Ka comfort. Ka bangadai mani oma naga pisar jong nga ai moski. Ni ai noski, ni rap yaki. Ndai lada day, baka performance ka day, baros kata ka achievement ka long, syajrong. Kamot, kam jigira. Ni nabiyoi mangi ganat ng jigira, panay jigira. Ni next time, mga next time na lagi. Panadang apoy, siya katong. Nadang asyati kung mabali. Impact, bagi ni giging, ni ibang mara. Ya kecikirman, bagi kecikirman ni Nado, syakam. Kalau hadu, bangan keren ini kawan lang the reservation policy, but the sports and youth policy. Reservation policy, kawan balik, kadai kecingnya suatu lang, jong leaders number one. Menta, kiir reservation policy, niyo 100%. Minta dulu. Pinci air kepenlong ikiwai pat kejat beriu ba pinting. Kepenlong bayi ikiwai kejat beriu kuat hilinti iklat hilinti kumnu mana ada hilinti. Ke produk kini gay nil. Ke by product roster system. Hangta jam. Pada kita ya kan ini reservation policy kepada tangga notification kan boy siap tunjang sitom jog boy kerjang jog kerja ni don kam wanwara ke reservation policy tu pas dekat sini hang ni ke ni tiar hang ni ke ni tai ke ai ko bahatam nak benta kejelak ni kan ni kepala adam baros kata menta bitang pergi mak baklam menta domon एक बले बता बरोश कथा ni advertise ki post yonge indigenous people of the state of Meghalaya ladai ni pinile ke exam pet kinu result 55% hidai ki khasi janti ai pass la yo lupa 55% nama jongi kilo cepat ngindam ka manang e halon kata takada fakta kumari reservation policy thanda su ha nama yo right kumbalong terus teman kita cukup kami proses kami kecil sports tangguin lo hey policy jong ni government menta but hey begini nak kalian jong sini minister ngidan kawai ke stadium hapulo ngidan ke indoor stadium kawai kepada napo lasimian deh bang yang ke tirap sing indoor stadium ngidan ke tu berat ni ke tu port penpera Chanu kena jungi kini leka super cut shot tang kata practical aspect. Kipen ni leka economic skill chanu kipen ni leka. Kaya jingi ono tang bana kena ke proper planning ru kamdan. Lada kamdan ke proper planning naman ka sports. Kumno information pa. Kumno fikir sejauh ya kami leka. Ya ki youths ki jungi ki vocational kamu hagane Ini ban training ki kena ki jungi kam ki berserkai ya ke sport. Bana ke sport kandai ka jing kamai na bata ke juki. Bakin le pengin ai kita ke jingira bakan long ba kalat jing kamai ki. Kandai ke salary na bata ke juki. Lada Ronaldo lawan ni adu 4 billion. Nanti 4 billion si Islam. Balik kan ni. Lada ni don tak polisi yo kan. Nginwan ra ya kita polisi. Na bata ki na ibanang ibadan besar dilakukan ring itu. COVID
Kani ko ingat no. Ex gratia payment 50,000 kadai na state government. Kab ai ka state government namar ka sham jinjar ba ya kani ka saula kab ai ka central government hidon ki form ki bobon ma hidon ka manai jirap shibuna ka to ko por kai ki kipan advice yo ai ki ka dia at least ka pisa ka hidon ka yo hara ka to ex gratia ka belum immediate she apply with the DC yo ai ka to 50,000 ka 4 lakh kadai jong ka central government kya ba ni adun ki kendon to namar ka seal ka central government Kandang ke nunggu tinjak lo. But Hima ban tinjak lo yang bisa jumpa central government. Lada House September yang ngayo gas information dari 76 crores. Happening September hadu Januari bagi apply kata yo lesi ke government of India kena release. Hapo fi apply ke RTI kena hadu Januari kalau pen ispa kendai crore tak ada deputy chief minister soal boleh himpan nangi. Himpan nangi video. Ni tu hop Pipa ni information nangi kanu fi penot yang sya aspa sa prakrotam ni ain black and white ni ai ke ai ni tiet ke ai ni penot tu penot bo na kadai na bunta ka cik seu tu lo ya di kena di mai ai kam hatu bo lo semua ngan sa parti di yang hadin mayor kesan Pass master's degree uyang pa por kadang chong class 6 kami juga di Wahingdoh hanti Pajan Raj Bhavan. Kekul kau yang kami mengan syamno hati perdukan kami kau kun lek kuliah pas ngari bobet nebla dap kaji politik tin seyokam dan sa syamsuk mengang takpor. Kepas master degree kita kekul Sanslam ke syong kena kam, berkawan pan kam nangat. Ketang kam sen jom tak kami, kalau kami nanti, bagan tres tam nak tak kul, bagan seperti supat ikan. Yang bulan kena pas engineering, napa Bangalore, kawan train atau sesenong lejang. Later you first class contractor, your crop san hajar. Phone ki pernah juga berpas lang untuk Bangalore trade company your sidak simnai. Inferiority complex kawan nak sama jadi. Kedai kamu kali jadi mentah. But kesenang job kadang yang kesenang. Kawan kena sama ke yang jangan berpas PhD degree. Kau ingat sah, beliau saya ingat di kamp cleaner. Mungkin bed, mungkin jimpas itu berkempalat dan jangan di pan cleaner kau ingat yang asal pindah kamp cleaner dengan trade up. Kau macam numtu jengkerman kau beli kena ngau tahu bol kau application sepen. Kau kena application juga akan tahu yang tentang doktor. Wang berkata konten kan wang beli tahu doktor berbila di PhD degree. Wang em saya melihat. Tamu tu isu ni boleh. This is menjadi. Ini menjadi cinta. Jadi PhD kena Rynsan bertahu beli hanti Afghanistan hospital. Artinya latihan tu. Kerana kami kau ba 4 lakh boleh kasih diskon kau boleh di Afghanistan hospital ini juga kalau सरकार dari hospital सरकार तो POA kami kau answer ini kau ambil si diskon kau boleh private hospital ki charge sama jangan beri charge pun besar. Kata kedai healthcare kami apa Shillong City. Semudur napi ke ek healthcare kemudian apa कि district headquarter apa ki PhD jom. Bagi kau kita healthcare ni, kalau point kita nak ni berkhot, kita ni healthcare kami harus lakukan. Mereka ini mereka kami ada uklan blok, salut kikun, ramsulan nanti tak kami kikun nengkong. Nak kerana kita kikun lanjut.
Ang secondary school show, mangamla show. Bagong ikatan ko Ang daday, bapi pidan hak state baka sensya ke BJP, dimndan kaman kuslai yang high school jadi school jokin. Education tu jongi hagaba nglasang ni kami hale berkawai ngelar I ya ki jaka ki bang try mapi patip tangga keteng ru nglai ki school jongi ki long kumno tu barka sarkar wa central government gram khat bingi na abjang ki school barka sab sponsor namata ki school jongi namata ki toilet nalabab ki toilet ki khna school ki dangong dangla ko chong ko toilet ya kam chong ko kam school kata gari school ki jongi Sometime in November, pick up Khot in a long time since the school began for God wills. Education in Ukraine. Now, I am. First of all, education, basic education. That I'm not going to give a basic education, but God will impact it like I am. Manhampu no IT, Manhampu, Grimano. Let the I am Monte, Sapet. Way are look at you, Khot, Jongi, the Monkey Day, Kibalan Bokplat. They borrowed for one to the Nasabah. Number the corner is not I am here. And they go, the dark basic education to be covered again. Believe me, I pick your target. IIT, IIM. But without clean believe that they can make a state to me that I give you that. That's one, a boon in the believe. Tango we get down. Kami akan keluar mana sih? Berkata tadi ke corruption, gaji bangsa, ke industri, jom ke education, ke industri, jom healthcare, ke industri employment, baru kan kita hatrai do. Amdal so, hitam ni, hak education hitam ni yang ni, ke kamtera ni karena cal ni nak kam hajron dengan cal ni ada. They mankilang nilong hatrai go. They tangkaway nilong number one. They got corruption. India Meghalaya is considered Bangladesh ka way the state ka belong most corrupted. Hindi ba na run in a day. Ato ito ang hi. Paghiap siya niya nakapag. Ito tinadrong. Ito kita ibahag ba? Ayaw doon. Pagkapop, abalo, mga mapi. Ngeri, bagi party, kimi manifesto, berpeni layak kikam, dalam wajah party ni kau sangat kikam. Kekelitan ni wajah jingkeli, sans na mata 2,000 tali kispo, ki vacancy apa ki government department berper dalam lapan pendam. Kita ini sanction post. Bila melap pendam kita, maybe bini kita asam lakam yang ni berdal dan pelap pendam. Kerap nak mana ada beli? Kita sangat teliti pos, kita nak teliti pos. Betang ini menjual jar teliti berada extension pos pelap pendam. Dalam pinut kamu, wena itu extension pos. Dari himway, nomor balik, berpinut kamu itu pos. But pilih nomor pendam itu, pilih di casual, di bawah bisip khana hajar, khasan hajar. Berkata mereka exploitation. Nomor di penong yang kikun sama jadi menteri, ya takam kalau di menjual 1,000 hajar, bagi benar bisa di penekam dia bakla bagi exploit iki dapat siu iki di casual labor. Di siu iki di casual worker, kalau bagi trebat yang keteri jom full time. Dalam benar kami tukik plus, bengok, lakukan kami entah. Sekalo, kini ke state ke jumi, kan yang bang kami kiri berbau. Kita lagi balik video yang yang begaya, kedai ke state kedak kena sampai sem kertas, ngom no, ngom ke state ke jumi kami sudah kena sampai sem, lagi di state last tadi di state berper, kiri berper, bahawa sampai sem kita nak state kebeduk. Begini kita beri sikit kita ruspak tang-tang. Sampai saya akan dek kita belum kot dapat terima. Tak ada soal. Yang ini sikit jungi
lada amwan bersensyar ke BGP dan ong yang nanti lakut but yo hadir sibuk senam kasan senam mendak lapoi adu kata dan raya minum nasi berkiu harta kapol ni babe yo hadir pelan nah ya keren ngam kendui we kena kebateri mentap beroda kena samla kasan senam beroda ko beroda ko gujarat antai ko gubernur kongsa ngasong antai ko beroda la kasan senam ngapuli itu ngateri senam tu bar na lagi kumno ba ke Gujarat ke Kiu hadir bolong Chief Minister Narendra Modi ngoy ka ngom beri mat no sisnong le jong menteri kongsa hasilon kimnum na si ye tulok ka mangayo sakai kata yang di development kata gede ke kon samna jini kita kam ta Kamdei kon syukur tangga jempol. Ke BGP ka proof hamman ki state. Phimla level hamman ki state ba sanchar ka BGP ka development ka done. Ndar kami people ni UP ndar kami people ni Gujarat. Le kami lagita ko goti na tai sappe. Ki kon samna ji menta ka ya ko goti ni trai. Ka jo akhna ka bawan pan kami nga ndriu bana miswa. Kabaya tu yang berkaya turut layan jar sibnai apa nak mukrak wicket company. Ngomong nakli kan ngomong beri diteri bagi layan jar yang ser leran ser mensyong yang kita menuju pernah macam. Walau bukan kami ngomong no konser arbutring baik kali ni ham akan tak mana. Tama kakul sama nak beli leran mensyong yang mar boleh ba. Apa berpas master degree layan pamjar layan kuai layan Khot di pernah macam. Langsung sarong kita jumpa master degree. Pada dia tu kami kam satu khadbai ke yo company ke terinte la kita peka ke yo tang bat kali kam dap ke jo khna kawan kendu yang la train ta pokok dia ke train ta ke jo kam ke train ni po shlong ante ke yo ap san hajar ber kawan kendu yang kongsa entah tak ada pokok dia atau nila ne pasti ni kata rani dangya sesar ni stage ni kum ni sesar ta na try na kala hajar ni saya yo khasan sebab yo tu kata ni ke state John mengalir kebingi kena bade kita state betul-betul le kita state yang susorong ni ki parti berkhot peni lagi jong-jong manifesto begin le kita bateng-teng ngai tu ngai itu manifesto ngai mo sukat base maraja khatra ki kren ga jo bentar ki kren ga jo araja ka pra ki kren dai medical college bentar ki kren ga jo Swab election, swab will declare ya ka election ni ke tinge mare benili apply beni inaugurate ngombri beni inaugurate sanste marajan katra beni inaugurate beri ni the foundations to arjan katra benmata mare inaugurate ka bala ni ta building kibo ma inaugurate mata tip la sa ni chei medical college ni nga try kali ka pasim ba sala de di the medical college ni ma ngre ma ta pa ti ta ngre ta thai tip ni dang dan su thai Kaman kita medical college ini. Kalba, Assam, the target is the target by Kinpani Medical College, Manka district. They have totally medical college, the target which we getting play medical college, Manka district. Kalba mitang kawin ni Pakui. Lalari belum ni grips ni, kamu. We get a state, but tang the state in Halia Mountain Medical College. Should not walk getting rooms in there. Ni manifesto, ki kren ki bon ki bertutup. Ba ke state Meghalaya gumbit gong tin pareng ketika revenue deficit state. Ke state ke ba undang tangi jumlah kam jong kam dap. Naik kren ke development. Naik kena ni kita siajar arajat pro tech development we promise. Ladai di manikai ki habis song le tia surok di tayo. Namar bagi yo ye ketulok jong ke government atau central government lai bana ke terlampau kita bisa na central government syaka state government but him dan bisa mensiu menonton inang siu nak negeri kapha dan apa itu dengan na central government sependak. Yang kata him dan bisa Pikiran Pynksan lagi projek kita bagi hajar puluh
Yellow Bay. Pikiran tourism, barang yang source pengatak tourism. Menongai beri jungi mudah berkamai tourism. Berkamai tourism tahu dia Khoti, nong Khoti dia berkamai tourism ke jungi. Nama boleh. Yimdan airport, yimdan kenu kan kau pergi mati tourism ni one Khoti 5-star unsa Khoti 5-star hotel unsa Khoti gerita baka by hotel kami police bijak modify kembali 2-star dan 3-star. Udang nak besar 5-star hotel di Khoti. Usim kali nong asal dan step queue dek seseorang pencoba seseorang berat plastik itu jangan tulali thai di Khoti. Nomor balik unsa le you ni undan ni you bisa lakang. Unrung sini sponsor sini now serpi unrung sini sponsor ni kan support you atur Some turis berbit mulam saat ni. Dan turis dari ke Khoti. Mar berkai, mar labun kita ke Khoti. Menang kita tourism juga mudah kamai tu nong Khoti state. Kemudian kami ni keren dah tourism. If kadi lara ni ke tourism policy berkata state government juga keren, it is a failed tourism policy namanya. Dalam himla berdevelop tourism jungi kebagian lah, beli di kun sama jungi, bah kinyo kami jam, tersegi bang ini keren. Government, kami sokang lakut, saturated. Berke state itu berbun mana ke kami sokang beri state itu progress. Ke state itu progress itu kami bun ini kami sokang. Kadu kadwai. Kena lihat KEKU pin hub di bang depan ha ke central government. Kita melayu berkeren membuat bang menteri biru sesuatu ikatan. Terdah kalau kumtan, terdah kam ayu show banyak keren naik di parti. Meladai mau apa ini bang nim kelana. Kan ngai kendung ngai beri kiam no kiam bang bang we want a change. Ngasong tangan ngai koi. You be the change. Tetapi don't be semua the people don't tahu change. Pin change nak kaya. Di post nama tak lagi. Kita parti boleh kaya. Kalau teri kam, tangguh ibu pimpat le, kalau ibu pimpat jet di BJP. Orang nongai pi, tetapi jet ke BJP mentasi sel. Development pengilang orang ni, arajat aku pernah ngatrai. Menembak su berkenaan kemuipat. Kecingnya kalau mentang kenti masih sin. Lada hibaklah mentang kenti sin dengan orang yang regret. But pinsa babi hafu yasi. But do I bagi kon ikti jupi iksir jupi kimnum ong ipi. May pat medan para babi kam vote babi ke BJP. Nanti kenal. Godi kalau develop hantu kate kalau ni pocong lalu nom. To I bikin babi, but I bikin keren pun tak lagi. Boleh? Nama apa refuse, bahkan vote ya ke BJP. Economic reservation policy, matrai. Kalau advertisement ke berminat kong kedai guna, advertisement kami bah kapitli ki post LD gila ke High Court, kendai kini minta baru, likely minta kasih. Tengah tu tahu reservation policy you ni keren. Ni peniak dalam diri jalan diri. Office dengan pengateri kado. Di ministerial staff dunia badan hantu dikasih sudah. Kasan senam, angkut senam dalam kamu department juga benar-benar kasih ini berjaya. Menghap diri baru, menghap pendapat tentang kota itu. Tengah tu reservation policy you ni kuat penting kelak. Nomor bentang nak penjot dalam diri jalan diri. Sosi lada ki Khot sama jungi ki omba swab ki tap kam sarkar ki omno ki omba ni that servant tap kam sarkar mana aktif lada tum lupa. Baik, bangim dan kata transfer recruitment policy. Berkata bagi doni department benar transfer recruitment policy ke police department. Bangun nong IP lada pidai hok pi banyo police department pinyo bet. Hadu kata berkata transfer recruitment policy berpun rong police department kembali balik di politician, kita lihat kita boleh with DGP bawa apa South India kita bawa belum boleh kita recruitment juga pihak orang transfer recruitment policy.
Menolak tidak ada job kalau saya. The first thing that they transfer recruitment policy, hamban department. All departments are in the transport recruitment policy. Bagi kon sama lagi apa di tarik application di Sutoba, nan happen sitom mengan krea kenang mengan nak job. Kung bigilong apa di tak sama government department ketar baju di menang state government. Ini kita bun kon sama lagi entip lada kalong menung kata. Ini bun ki teman nomor balik bagi sosi, nomor balik bagi soba, nanti mengenai di application nak cukup tang cukup kom. Ke manifesto jong ka BJP hi kelakuan saya. Manifesto juga ka menekong kali bah we menyurat ke 7 pay commission. Hak state itu ni. Kalau kita nak lihat 5 pay commission yang ini state itu ni. Nah, ini federal government employee. Ngadon we colleagues mencoba nang SP silong we colleagues we balong SP. Namun mengadoi ke central pay scale katulok mat asya. Mat double. That is why we thank you. The 7 pay commission yang ni. Bila kita ngin dari kapsul kan mak ni state belah. Mereka nyarap pi. Kan nyarap pi kan mana boleh. Kalau kita kita betray sakri yang beliau ni tray nong ni tray ai. Atau apa the meeting 7 pay commission bila nong kita try di kom bila kita tulok tenang. Berkum tak tet. Mat boleh baka kan benefit diberi tu ini but one factor tet berdepend lagi. But nungkong ka BHP vision document jo BHP ka umno begini long in a special task force investigate all corruption cases. Mereka mengambil corruption case. Menuang High Court of Meghalaya Badan Burang. Hal ka ai ko order ba en bo no da ki CRP central government central police forces ban stop no yang illegal transportation of coal but illegal mining of coal. Kam sanya su state police dungi. Mbaju jam no po India ba high court ke intervene kan ba MIT no out of central forces mangim sanya su. Ndai bang keren mana ndai bang keren di media keren ka high court Meghalaya. But kam high court Meghalaya kam keren kam dan di besar. Tadi tiang nak sekalian yang sebut adil sambil dengan Senang pelong yang kini kakomun for kublesu lakot ini kandidat baru ai kublei kandidat le dalam kino thok kubo le dalam ni kam tamme fikir baik nong so senang ki kena skol ba kino hikai pat baru ki pat le dalam ni ko parolok ba direct saka point kata kedai ka common platform kepala ai ini teknologi ini subjek kajin kerduk kam kerduk jam on employment dan kan direct kan kajin bangsa lia jom gini ke surga pemerintah wat tangi itu ki vacancy post ki balai ki pemduna suara dia hadu mentah ka kemla ban tep an pendap yaki beriyo kani surga Brosan sedang kabar kelabun betan katung dari konsultansi ki bawon nama Shadow ki kon samla jongi ki belanang asta ki belawan kuliah nasaba nidon ba kilang highly qualified ki don ki kon samla ki rapas ya ke MBA gold medalist top class kidal ki kon samla ki pula pas ya ki IT ki department of fair selu kita ndek ki babul latung dagi wana apa on contract basis crores and crores of rupees la pelot hamne balai Khot ya ki jami ki non qualified balai advertise kamande kata kebagian kat temporary dasi kebagian ang extend yang hadin sisna sale tikeri lanang atsu ya kejing dokam du jam jogi kun sama hado bagi mabon kiam lesu minang kuliah lesu minang kuliah ladang pas kala saya nginum yo ya kakang kejam pek mentang bertang kini lepas kim yo kakang kejam bagi bayo ro parlok baik bar bagi badan ni ke qualification ke bagi pas ke jimpuli ke bagi polis town bar kakang ke bagi yo kami ha ketulak ke bare
Berkejip semua je kejip kuliah kalau banyak pun yang kita terpeksa. Nanta MPSC, DSC, bon kipus balai, kimar batais, balai, kejip kali kalau balai, batelat kasorka, balai batelat, nama member of the MPSC, but we pelajar political appointment, kelak. Ya no banko kibril kiba ikbet kiba idai bansyam gum member po MBC kram badai maki pramember kiba suggest ya ka government of Meghalaya what is to be done and what is not to be done. Kata ni bagus. Lagun baik dak ka political appointment. Kabay sitong namar pangidan na sarkar ninje kibril kiba nak yang ka parti jini. Kani kadon. Aslam ba kam tam kani ka kenti ka pamata. Takwa pada itu. Dia hindi kata. Kabakam susi sisu kelong bagini jaka kinuna sukan pedang. Ka election kini kawan. Tenang kalian jungi kum ke kongres seperti Nikola. Balro kibakan sipus, kibalai kibak kituna kopi, mariwan ngin pendap bakan long transparency ro abang ikut ya kartesman nabade pun ya kitu kikom tetep exam. Kata di kau. Nangga ni boy siapa kay education. Dia kerana education. Babu hindi mo kay school. Kikon janga kipas mesti jeng sini. Education har tu kapor bangun suam. Nado pengiyo ke state. Suam pinyo ke state kamtam royo ke state. Nado lead captain edbre sama purno sama bigi do batum tater. Education apa kejelagi kamtam selong. Dia one of the best education have hanya apa selong tinggi. Kalau ada compare, bagi wedoki jumpa pada dia. One of the best educational hub kedua ke selong. Nadi separuh kuat kulit hasil long iki pun jadi. Lalu nak Kerala, Namandra, nak West Bengal, nak kuat itu ini. Nabi yang UP, kibadan iki, kipak dengan IES dan iki IPS, kipak bandar lagi kuat ni. Nama kecakap kulit ni bukan setengah selong. Mentah. It has gone to the top. Lapor sebenarnya ada try. Kira kembali ke bihabat ke UP. Hak baik bat ke Indonesia. Ya. Kecil kami seno ke serkar. Hakum kini kapor salsnen. Kalau ada itu serkar benar ini benar. Dan persiap. Mulai hamil ilaleni. Mereka kini serkar. Ngasal subuh, ngadon kada, nama kini jadi pada, ndek jadi cuma bukan dia nak kini sebentin not selong. Parlo bayi, kita kini bersusi kami. Nak kuat berteri tengku. Hakini kesorkan pemerintah, kalau sih education minister berlakukan boy, creation but the head of department, job education. Creation, but the head of department of university, lalu di college, lalu di school. Bahan creation, ke isu proteksi makmat, berap yang kini ke sistem, ke bangladu yang ke, lahir ke, berkentiup yang ke, jika dibandingkan. Atau si minister, ulang demetan nem, hakum yang kini, kecik temu jomfi, bau domba yang kini sisa, lalu menclear yang ke asas. Kata kini kepada kuat, bagian saya jubah mati, nama lembah kini keski, kisi ia kejadian baru. Paralah. Laga kiong bandan pisah, Ngemlah, nama ngimdai ke state kebalong excess of revenue, ngom dan pisah perintah, dan pisah, mana ngom dan? Channel tu, Doyong berpraktik overloaded haki truk man kami South Park truk nundunat sini overloaded illegal coal transportation bagi kan boleh dipakai di truk boleh dia kan bisa lagi tu overloaded illegal pakai tap ya kan sek praktik soka demelah orang mana ngidam ke polisi mana dia. Baru home minister di pay keriero, uri balak dengan boy. Home minister, usin minister, kimla ikan kita,
Kipre ke pisan dia. Tadi dipilih. Sini dia, bala kepada rumbai, jadi senior. Jadi bersusu bala dengan training ke kam ke parti jongal saya, kan saja kurang dalam election ada pula. Mapidin ka UDP, pidin rumbai ni tiba, testama. Kami kita, boleh mana ubah je indo aku porong taxation minister. Mentah kita biar bagaimana sekarang, kalah sekarang. Kasar sekarang, hati sekarang. Nak kaya. Dan menjawabnya, tidak lupa ke polis pandang. Ngerti ke bahasa? Tiba kata, dia kata. Kita minta kita apply, hak suruh, kan kasar, pandang sekarang. How many excess illegal coal you have transported from Silok, from Jowai, from Tura, from West Kasir to Asar? Like hinjil na from to crores and crores of rupees nginyo anbo ya ka fund hak sarkar jala hangtang sala bersamit ka college hangtang sala bersakam sajam ya ke unemployed youth but kunta terter ke development overall development hakapor wala tak season star nganong si pinang pertama kita tu perjatan ndri saka asaka sedien loksa saka sakmat gawe lo ndri saka Kiki kalau yang akses dulu, kasan hadri menterta. Hamar lagi poin badan ketaksisian department kebangabat mengaku minister baru kisegi check with that banker access to that fine, but very fine. Life of menterta ni fine. Ni tax sekolah terkait bersokar. But ketua besar kerana siapa overall development. Ni beli kita plus tu. Hakimu kita hendak asal. Kenapa student bapak seperti kemesu permanent admission sini sepak selong baka kami apalan berharu kenapan jadi di insyaAllah pleno adiki blok headquarter pleno adiki serta kibagala lupa itu di sekolah itu upgrade itu from class 10 to 11 to 12 ni pleti ni ada nom sambulan jadi teachers ini ada kita perlu pi hakupor bapak kan deh education minister ini ada kita Sebenarnya ini surga pernah ada bentuk. Kata ini gue kebangetan sepang kehidupan. Lalu kinjendra, kalau dia bisa, nak ini kiprong overloaded truck, kinjendra yo kap bisa dari hajar kurang. Baru ini kecingnya kinumi mentah. Nanti berdiri sport and youth affairs, ngaku aku tenangkan. Ya kini, ladai dan encourage. Bayaki jaga sinu kendang baru aku blok headquarter dari negeri bandar anu citai. Dr. Rahman tanya dong, balai penperai ini transmission ada lupa. Kibai kena akan jadi kaya kasih. Jadi, dan ia gini surkar di mana? Hah? Kakak perkara di future jadi kenapa ini akak? Perkara ini surkar apa minta? Kalau kelut, saya kelut. Malah, akan kerja ini bicara, maka akan apa? Akan kerja ini kan dia, akan disangka. Pada mudi itu apa karuang? This is the most corrupted number one Meghalaya hak dari India berdua. Mencisni mawak kami menen, Malaysia, para lebih. Semua melung ya kenika jelas ini waris menang home minister negeri India wong most corrupted number one in India di Meghalaya. Di Meghalaya di surkar MBA. Warga Meghalaya kali surkar MBA. Mana benar MBA? BJP golak kuno adalah di lagi. BJP golak, HSPP golak, PDF golak. Sekali LPP. Peris tenang yang lam kabah hakli itu. Paralah. Nanti ini yang dikongkar border issue. Wow. San posnya mayo ke state dalam Meghalaya. Data milik sarkar kabak sebelah gubernur Bandung. Mana kan? This is the best governance with a good governance when compared with the 45 years governance in the past. Mana tak dia?
Kondak sama. Kiyok Preston tensang. What good governance? Bagamu ketika MDA kada. Ya tu ya. Good governance and corruption? Yes. Good governance waktu udah yang punya overloaded scam? Yes. Good governance nak minta kalau ada bagian breakdown? Yes. Dan good governance tentang safety and security of the people apa kali? Ngasud belum yakin orang alam. Lihat Kapten W sama, Bono sama, Billy Lindo, Dr. Dan Kuparroy, Ike Molong, Jerry Rumbai, Badar Mempil, itu kisi mustahil akhlak dengan nyuruh. Lalu si penustaz teng, madiok tak berai, madiok sistem madiok tak berai, madiok sistem belum tambah. Kira siapa kari? Kinor berdamba, kamera ini minta sistem kamu kani dia banyak kita kena memang kita kat projek dia. Oh my God. Wow. Karan dan show. Lepas dia kapten semua penuh semua itu belajar kapten kamera ini. Nah kita ini isu bawa kita dapat sedang kita ada di berdua yang ini kan dia nanti. Nah, ya roh itu bawa kita bersama. Jadi berdua. Nama kita ini kan kecil kita akan nampak nak kita latih ini. Nah, ya roh itu bawa. Tikumkan dia nanti ni kesilong nak hubung akan saya with my detailed experience. 15 years as a minister, 15 years as MDC, rabat di post for fair, nampak judan kebunam, sisi itu ujian minister. Ngarum very strict di department. Corruption dan upor jengaru nanti saya handle di department. Perlu ini. Termasuk ke kongres yang ke nungebong. Corruption free government in air jelas ke parti kongres kawan panjang kebor. Bahkan orang panjang tak sih. Perlu ini. Nangga border issue. Hangiro kenik sorkar ko banyak kita sorkar pada lapangi tangsa sengi syamnya pendap di border. La penduduk tiada dia bosok border. Kajakan aja suara kasih itu kamu beli begini tiba start. Baru penduduk siapa belum dia penduduk apa ini siapa? Itu penjahit kan? NPP semua pemakai mereka kemakan bapak stol itu kapten bapak stol gelombang si minister. Bagi dulu ki menteri jabatan serkar kajo kia tebel menuju tim. Jangan tak. Agar NPP kan dia maksud nak kena jumpa dari sini. Kan dia maksud nak kena jumpa korupsi. Nasi itu ikut pakai bagian sini. Pun luar mana sih kiwan? Buat nak kena talk berkuara. But Congress is doing well. Right now, it may cross 10 or it may reach up to 11 and the 12 seat budget. We are informing you again. Negara ini. Kan lebih sih ganti pada Congress. Bagi nak kena berkatim CNT. Ini sobat NPP. Badai kini issues. Upaya bangun rumah. Boda Garu kiam. We will die for our own Garu brothers and sisters. We will not give up so easily. Baik ini kendang berpelai. Ini wandra serkar bersemai. Berwandra yang yakini boda. Baru ini yang yakini. Parlo pergi. Negara ini sakit. Ini sakit. Terima kasih apa benar kami ro. Yang itu kat mayu ke bagi san maki. Nak kena usah. Marewan ini wariaka. Ini wariaka ini lebih sesuatu tradisional health. Kita sosial Hima, kita sosial senang, ini Khot yaki, ya baik yaki kebahatan berpenuh benar. Nanti kejadian yang besar pun hantai pemukro. Kerana kebenaran, usia minister juga sama kumno. Uang ketua kejadian siap ini self defense, pusat self defense. Lalu dia memilih pada balik saya itu nak cakapkan siap. Saya nanti nak saya lajak lep Indonesia bersanul. Kata ini kita bagi pada ada jenis kinoma nanti kena hantar ke kongres kan sejak kursi. Perlu pergi. Nanti nak benar bagi ini kecindu ini ke frah jasper kilometer tam
Kecakapan kami kelihatan dalam leksar sah yang ini real dia mariwan ke parti. Ba demokrasi pada yang terbut ba pun subhan kabret hikman. Walau tiang berkesan kongres. Ada bagaimana kongres kami kimi baki ke parti kedang em kini kesan kedang. Kiba minggu yang ada kini kimi bagai kamera kenyalam ini lah. Nakwa kini tu ini. Termas kedang ke parti kesenian. Kakoi kakia, babu kenyak buat empat kalkulit kini ke pengapan yang kena ini. Nama airnya yang kini pengapan yang Hima. Yang keempat ini nama yang hablet sewai nak kendang, tinggi sambil berpisah dengan yang perlu lagi nak ni. Mak, taita. Tebetangan koi kakoi kakia. Kakum kate ni pa bertip pilih tujuh lain tu sangat nak sepakat di kelong di bawah kasar funan kerta kita tendepor. Kemana? Dan saya kembali High Court alter ini sarkar. Ini ini kalau kita membiang kita semua nak kita numpang kerja hak civil hospital balik hospital berper wat lagi jalan yang kelihatan kau ini kita kibawan khidmat do nak jemput bapang kerja. Parla. Sekarang kita kami nalor ba ke High Court lai order. Kecing akam bandong biang lo hanu biang lo. Kalau beli sumar posibil agar disidap haplet le tes siapa. Dengan mana? Sabar hari kata, kita sudah lalu kata siapa? Kita mulut kubur. Nak senang kita model so kumar biar mulut sudah. Pada ni pada pasuk lele tidak wajib punya. Kenapa? Kenapa bakia sibel pada puak ganis dah? Kenapa ini? Pisau kita sarkar. Kijuya dawai. Naik yang politik dawai, nabah. Bon beri politik dawai di presiden yang nalapan. Senang dawai. Ngapa ini dipilih mentah? Senang tu dawai di kopi. Sim, manusia sistem kopi pan supply. Nak itu kinosna dawai. Senang tu. Balik apa dawai kinompak benda pusat. Beringkok, kebal. Balik kami itu kita tangi dawai yang baik kok. Mau prem yang baik kok tibi start. Barai, nak kenapa ke expiry date takut? Expiry date, kita ada cuba. Baru ke expiry date, hak sana ni doai. Terbalik kami ke expiry date, balik kita kami ke doai. Apa buat kita pusuk bertiap kerja. Kiri lagi ke pengampun. Perlu baik. Boleh kita Hima kita help panen. Ngalah mustaf state help aku portunga. Ngalah streamline. Nanti kalau dia pun kena sudah, baca dia kau ke beri nampak orang sekian. Kawan leh ni, beri sepetan dia, kena nak hampat dia ke porka. Kawan-kawan yang hiu juga. Ngadai atia itemen sebar persil, kiploy ke kah hiu juga. Mari akhir sampai kau beri kau kesabe, ngarak bak ya kah nganya hiu driver sistem dia mudah. Rantai, ngas kunjat kita kena sudah. Kau say kena sebab ini porka. Kini doktor ke sorry sangat menurut tabaat yang rasa ini sudah baru. Dalam rangka hadir aku tak akan sumur termofi. Kibadok. Lada jawab kerja hadir tilah di proses no. Kata dengan sistem. Kawan saya kibadok. Tak sudah menang narasi kribaha, warsa kribaha. Kejing itu adalah bersenang buku, masuk itu. Nilai bangga mengamarway, nilai syam, nilai perkat. Bah, kedai bandar baik, kejing itu adalah perintah sarkar. Kesenyum yang tidak bersenang, berpenklaim itu, berharap itu, kenan bah nilai berlepun kita. Bah, kesenang kedai itu special power, fakta special power kalau kami. Walau boleh ada banyak person yang pergi berkem ini no, day beliau bandrong berkat oman berkem, dan permission yang pergi Islam. Dan nanti I'm giving you as a party contract. Yang jangan banyak pemula, siap kentep, sudah boleh rak seterfit tangkil dalam siap yang belum umur berantai bersiap ini, beri berapa banyak berkira kira bulan Ramadan nong antai bersiap. Why woman star? Bala ko ben rumboy. Ni na kay dipihi. Rada niyo.
negara bubu ni skam triam berperti kena bagi darah senang di benong ke atur di bobek menang boleh benong pasal jofi tram full suai fi ni lawan sebab pernah yakini lokit kapsul jofi ini ada ulang siapa yang kena boleh dede pikuan yang kena boleh orang tak jual tak pikuan ngin benong baik komta kumakwa mafi neta mafi baru kita bersenang lakukan maksud bani anu benar kena ini keasuran kepada kumakwa IFP ini itu yang ikhtiar jofi mafiyo itu sunat bangin anu itu sosial Hima bagian sosial hak kena bagian pasal kini itu buat sosial hak teparlam bayi kapor kamsa naso takumni ni ada kamro berpenpan susu yang jigdai dan jomi bakfi nang ta kom ka kongres hukum kongres kali dia ayat skambet hak nongre berkat berparti barokwe ban agi sosial bakut bersebab kabangyo corruption free government bat kabalang transparency barkang sisdal yang illegal coal transportation nang dekne sebab bat unjuru yang ini ka coke factory wow kesorkan kami benar coke factory asalah kami terkasih wow ani so kembali sorka penjelak hinga kau ngintip benar coke factory wahai kau wang sis kesundan immediately tiap mana benisi dan mereka सरकार को गिनती बदल को फक्री banyak kita अनुसन को फक्री के सरकार को ngamtil habuang wow konkret सरकार pada tengah lantas saudara makinong senang balioi bangdan सरकार su Amerika saudara ngidon सरकार su Amerika ngidon सरकार to makam ke सरकार kadang khidmat kampe kadang skor kam trayosno kini सरकार Ngidon Home Minister ai beri kem. Ngidon Chief Minister ngere beri benda. Nanta kawan kahai put kong. Soba kem mador yang illegal coal transportation. Kakem kihai kem sya kem berkap. Nanta one man kami koda. Kau naman negara kemen kem polis negara kem Thos asam, government full secretary. Jara bilang mereka nak yakini kita di bawah nama dia siasa. Kakek kasa, balik kakek. Hari ju jitia itu alam tu. Imam Tabuswa, di Sherman juga Neda, North East Development Agency, Nangka dan untuk ke BJP, ke UDP, ke CSPDP, ke PDF, bahkan ke NPP. Tiap orang tiap agak tiba Imam Tabuswa. Nak terkam. Badan ini kata jai itu. Ayat sekui koda. Nama kami dia kami terkam. Sorkar kami terkam. Polis kami terkam. Asal terkam. Mentakan asal koda. Dengan Khot lagi Central Reserve Police. Berkam lot yang ini terapra. Saudara itu bebu. Kita ikan sekolah kata bubu, lalu guna sekolah saya lah yang tinggal saya kan lebih susi. Kalau nak ini sokar saya lah, wena ini sokar akan punya terik untuk pernah. Wena ini sokar, wena ini parti berakar benar, wena ini parti berakar benar. Bad BJP, bad NPP, bad UDP, bad HSPP, bad PDF. Dah lucu lalu. Wena ini. Kongres kan 1 dia 20 plus ngin 1 pai upai bawa suap baik kita pada bang 1 pai ngin dalam surga ngin dalam surga kau Khot kau coba bat ngin ai sekali kenang mensuk kari kejela bat ipat congka doble nak ketui baru yang hilang baru solik siap hagidur jongka keti jam tengah jam tupi kau boleh cuba dia baru Gue itu Islam nari bani ojing Islam kini kiju kibawan siapi ki orang tak jingkala kikala na kau parti kikala na kau konsumensi satu tadi jingkala dia bersuatu apa kamu syukur nilai kan mana ada semua walaupun perai studio tindakan pakai mau baik ke privat hospital lantai lasna hajaka jong kejaka apa air opat dia lasim opat dia kejing mentua je ikut sama kaba Narendra Modi umum India kilo hey kilo kan yang berjaka don nilayo pada itu berjaka apa don bok pernah election
But election Minamio issue but replace the going back to Jakarta. We don't book don't su Emily sitting Emily, but the chicken clean, the chicken guy, because it's Ukian take on some land. Invest in the Kumbawan scheme, Kumba life some lactica, but Mentakidan, but Layo yang man, Yakta, Gilayo yang ikut sama, but Ibiak, Elaki Jong, Kisap Kipong, bring on Kaju. Pitip Habo Kaju, Boros kata kita masing all across. Mo, lapo Delhi, lapo Assam, lapo Meghalaya, Boro Line Council, pada lapo Jalan Uju kita. Hakipor balik, hakipor tak apa kerana isu nama balik. Pidai mapi bersuatu maka cikalan tadi nabi. Dari dulu. Hajong pi sibat ni. Piko akala apa kan ba? Piko akala masing masing. Piko akala bentuk dari sibat tu kan bukan kala. Piko akala tu orang cikalan tu bentuk juga. Lawai kita ni tu kan man cikalan. Marsi sakit di bakla. Sunset. Ngin bakla. Mau ILP jadu. Mau di pun kuat, di pun kuat. Yang akhir lu kumlokan beli bantu balik. Makiti betul mudah-mudahan para po bisa mapi. Sunset di kampung aku baca si number. Mereka kata belum kamu wait season namar ban keluar jika sor sulong. Berapa ban keluar cucu sor sulong kita ibu po government teman pimpi dan sistem. Ya dah. Presiden yang BJP kata ko por wong. Bakani KMD kani mus corrupted yang kamde. Ubakla. Mentah pidon sekali kawai pada kalian piok ni kini mus corrupted. Pilong teng minister hak tu kopor pilong social welfare minister. Sebab kami EU tu kopor. Keren sepangka social welfare, ya keren sepangka tax pada pun guri. Yang thang dawai, hey kata thang dawai, di mana tu katarik Kesenam menu thang kata dawai yo le si kani tu kopor bilong minister khana mai tu kahel kalau mali kamaran lau mali hang tu kopor ni yang desperate times call for desperate measures nyakran berkasnong nyakran yang ngidon kam hospital man kami kata kejingwan ke instruction ke government of India ba ke second wave kelaban kita kena Nyamdan ke hospital ke ba biang memetak kena lesi. Ye kerpa ni kena dorbar sna ko kupor. But dia kubur ni. Berkatu ni kupor jong ke jing sosat. Kidon kam ya kamen sim ye le ke bejuat. Ta ke ni sim ni le bejuat. Ke penbong ini di pendoi ke madang. Ngiong ni dapai bakadan jani ko ben ni sai. Ni ai yang kamadan ni. Kio bagi pentrai. Jingtray kamlong blabanan ta corruption way kuit nga ibi officer yang kersan ita kuit ngalin ban kren di minister ban mamne ni kata do yuta presto ni ngalin kren yi ndai khatu kharwan jok yuta wa snew bun sit tok tok snew ta one of DG yang tu ko police department masuk tu bakam long sui nga menteri but hadin kalian Mamino na tu, bad galing deputation ng sa prison department. Ki senior officers ki nga yung balik pili na tu, berbalik pa pipersa, yung hap persa, dadang sutu bang sumjar ng department itu nga. Kalau yung mga department, kalau pa mi kemelu yung department, bergamla persa, uwe uwe sisni, unwan menunjuk ng department ke jongan. Kabang iya kanu katakan, bad mentang arca arpuan PUI jam ayu. Right hand man, John DG, Ushong Hante Ho Jail. Lagi kam ki bigila bam ni police department ke jungi. Dah join police department jungi. But menurut hari kata department jungi. Ngabu tak kili. Tetapi now, ngam salia wala ko department. Benar dan bakran. Bangim kuat yes man. Yes. Ngam tu yes man. Ngala jeng. Akahop. Bar ngam salia mang you. Bar ko department na jomru. Dara yo pamde. Ngano mai pamde. Black is black, white is white. Berkunjung ke BJP rumah nong mati. Dalam adon ko BJP. What? Alto team. Dalam adon kenuno bingun le ke. Dalam nyam bijungi. Ngan I'll be the first person berjeng. But mentang empat job ru ngelak le. Gak kendoi ki national leaders ni. Ngomi ki. Mapiam address ya kini isu kimla isu sengap. Ke problem balong jungi po BJP mentang memdar prestan tu berkeren. Abang dar prestan dan perang Hindu tu le you. Dan makrat kai bi som ki ga apiang le. Dah tak ada.
Masuk tak ni gue. Yo pi babi, ba pi tinggi tak kan pihak Kansnem, kemudian itu persatuan pihak Kansnem dan persatuan pihak Kansnem dan ni. Dari tak kuat state kecungi kelajot, kelapay, kelapra dan isu kikun jungi dan isu kami dan nesot. Nanti ada pasang jungi military sesuai. Atau kuat bidang lagi kelala dan vote bagi BJP. BJP that time kelala tulis. Kadang-kadang orang nanti, ya BJP opportunity mentasi sih. I'm telling you, aku pernah nangilek yang ataupun menunggu yang show. Malah hal aku pun lagi kun kita juga kelap yang. Lagi kun yen maka manifesto juga lagi free education of like girl child ado PhD. Pwede ka manifesto kemudian apa ka internet is available in social media pwede ka anggo free education temu kita yen bedok kena campus selection like kun ke teju di man beleba party but ndeng ni permi tak manifesto no ada kata lah train ka asan bukan. So the thing pwede ya kata pwede ka development of state Matrai lapian katu. Jadi bagi yok kibe. To ai bangin may bentuk irta. Nemar. Wa yok bagi kasi kan poi kasi bagi babe ya ka jing baklan ni bemta. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinong rap. Anda la pentre kam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jela lingba kajing pen mi ya ka scheme batmai farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo terek urempang, John ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.